Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Пан з вами. Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня у нашем костеле мы святкуем титул костела и означаем урочистость святого Казимира. Наш костел названный именем этого великого святого земли нашей. Так сталося, что у те часы, это 1602 год, был обвешчаны святый Казимир святым, и это вельми моцно распаўсюдзілася на ўсёй зямлі тады Великого княства Літоўскага. І тады шмат касцёлаў брала тытул, і у нас быў касцёл пад іншым тытулам, стары быў касцёл, калі будаваўся новы касцёл, які разбураны, далі яму тытул святого Казимира, заступника нашего краю. Поэтому мы сегодня молимся и просим про его заступництво, потребные для нас ласки, особливо молимся ласку называться ось той країни, якою есть, бо він так само з'являється патроном політиків, святий Казимир, патроном молоді нашей земли, поэтому молимся за молодь нашей земли, особливым чином, как заховала веру християнскую. Интенция этой святой мши просим Божьего благословения опеки Панны Марии, отца Фабиана и святого Казимира, и просим худшейшего выздоровления для Татьяны Тересы, даров Духа Святого для лекаров. И так само просим Божьей ласки опеки Матки Божией и святого Казимира, здоровья для Евгена с нагоды дня народжения. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодарю небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи и свету, прими моление наше, який сядешь праворучайца, смилуйся над нами.
святых, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отца. Амин. Молимся. Усемогутный Боже, служить Тебе – это значит володарить. Просим Тебе про заступництво святого Казимира учини, как мы верно Тебе служили у святой правде, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янам. Брати, я все лічу стратою дзеля пераваги пазнання Христа Єзуса, майго Пана. Дзеля Яго я ўсё страціў і лічу смеццем, каб набыць Христа і апынуцца ў ім не са сваёю справядлівасцю, якая паходзіць з закону, але з тою, якая паходзіць з веры ў Христа, са справядлівасцю ад Бога, заснаванай на веры, каб пазнаць Яго і моц Ягонага воскресення і судзельнічаць у цярпеннях Ягоных, прыпадабаючыся да Ягонай смерці, каб нейкім чынам дасягнуць воскрэшэння з мёртвых. Не тое, каб ужо атрымаў гэта і ўжо стаў дасканалым, але я імкнуся атрымаць тое, дзеля чаго мяне здабыў Христос Езус. Браты, я лічу, што ўжо атрымаў гэта, але толькі забываю тое, што за мною, і сягаю да таго, што ўперадзе. Паводле мэты імкнуся да высокага паклікання Божага ў Христе Езуса. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Той, хто поступає беззаганно і стісняє справедливость, і говорить правду в серці своїм, хто язиком своїм не обмовляє, не чинить ближнему своему зла. Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Хто не взводить поклёп на свого сусіда, хто з погардою глядить на злого, але хвалить тих, хто боїться Пана. Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Хто сребро своє не дає на лихвярство і не приймає подкупу супроть невинного, хто так чинить, не похиснется ніколи. Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтеся в моей любови, коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся в любові моєї, як і я заховав заповіді Отця моєго, і застаюся в ягоной любові. Это я сказал вам, каб моя радость была у вас, и каб радость ваша была полной. Вот заповедь моя, каб вы любили один одного, як я полюбив вас. Ніхто не має більшої любові за тую, коли хто життя своє віддає за сябров своїх. Ви сябри мої, коли робите тое, що я наказываю вам. Я уже не називаю вас слугами, бо слуга не ведає, що робить ягоний господар. Я ж назвав вас сябрами, бо все, що чув від Отця моєго, я сказав вам. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І призначив, каб ви йшли, приносили плен, і каб плен ваш тривав, каб Отець дав вам тое, чого тільки попросите у ім'я моє. Гэта наказываю вам, каб ви любили один одного». Гэта слово Пана. Сядьте, калі ласка, паважаныя. Сьогодні асаблівае свята для нашай супольнасці парафіяльнай. Як я ўжо зазначыў на пачатку святой імшы, мы адзначаем дзень успамін, урачыстасць успаміну нашага небеснага заступніка парафіяльнага, які над гэтым месцам, над нашай супольнасцю каталіцкай чувае ўжо больш як 400 гадоў. Чувае ад самага пачатку, можам сказаць, абвяшчэнне, калі быў абвешчаны святым на нашых землях, афіцыяльна праз святы касцёл каталіцкі. Што значыць абвешчаны святым і для чаго гэта робім, для чаго гэта робіцца? Так, ён засведчыў сваім жыццём, Евангелие Езуса Христа засведчыў. Мы ведаем, што не мучанік, ён засведчыў сваёй штодзённасці, сваімі малітвамі. Мы ведаем, насколькі цяжка было вось маладому чалавеку у акружэнні, можам сказаць, у тым акружэнні, у якім жыў святы Казімір, захаваць вернасць Богу. Былі спакусы, шмат спакусаў было улады, спакусы багацця. Гэта ўсё таксама схіляла чалавека для таго, каб адысці ад шляхоў Божых. Але насуперак гэтым усім спакусам, як мы ведаем, са сведчанняў, з апісання жыцця святого Казіміра, бо жыццё яго было адразу, як мы ведаем, заўсёды пры каралеўскіх дварах былі летапісцы, якія пісалі і пакідалі сведчанні пра жыццё манархаў, пра жыццё не толькі двара, але пра жыццё краіны. І гэта ёсць таксама і сёння. Апісваецца ўсё гэта і пакідаюцца сведчанні для будучых пакаленняў. І шмат цікавых сведчанняў таксама пра пабожнасць, пра святасць было ў святого Казіміра. Але можа найлепшае, найглыбнейшае, якое так чытаючы вобраз святого Казіміра, калі мог задумацца, як бы перанесці гэты вобраз, гэтая пабожнасць на сённяшні дзень. Мы ведаем добра, што матка святого Казіміра была вельмі пабожнай жанчынай, выхоўвала не аднаго толькі святого Казіміра, іх было больш як 10 дзяцей, і займалася выхаваннем, рэлігійным выхаваннем маці. Напэўна, бо кароль у тыя часы меў шмат іншых абавязкаў, і кажуць, і на вайну трэба было хадзіць, і абараняць трэба было дзяржаву, але бачым вось прыклад жанчыны, пабожнасць жанчыны, пабожнасць яна пераказала сваім дзецям, неабходнасць малітвы, набажэнства да Маткі Найсвяцейшай, апекі Божай над штодзённым жыццём, але таксама апекі Божай над тым, што ты робіш і дзе ты ёсць. І гэта святы Казімір пранёс праз усё сваё жыццё, хоць жыццё тое было даволі кароткае,
7 гадоў толькі пражыў гэты малады чалавек і памёр тут у нас у граніцах сённяшняй Беларусі, у Гродно. Быў там знаходзіцца некалькі каралеўскіх палацаў. Чаму ў Гродно? Бо заўсёды па дарозе да Вільні, калі было две сталіцы ў Рэчы Паспалітай, першапачаткова Кракаў, а пазней ужо Варшава, і другая сталіца была гэта Вільня. Напэўна, па дарозе, калі ехалі каралі ці вялікія князі літоўскія, ехаўшы з адной сталіцы да другую, каб быць таксама там, прыпыняліся ў замках, пэўных замках, пэўнай адлегласці. Гэта як гэта было. Мы ведаем, што ён там пражываў, і так сталася, што сустрэла яго смерць вось у даволі маладым узросце. Ён памёр на сухоты. Сухоты — гэта туберкулёз, гэта хвароба называлася так. І ён памёр там у Вільні, а затым памёр у Гродно, а затым быў перанесены ў Вільнюс. Напэўна, як развіваўся культ святого Казіміра, былі пэўныя цуды, якія былі здзейснены гэтым святым, каб цуды, якія былі зацверджаны, цуды, якія былі даказаныя мноствам людзей, цуды аздараўленняў, але таксама цуды пры ваенных дзеянняў, калі святы Казімір аб'яўляўся і дапамагаў перамагчы ворагаў нашай краіне, асабліва пад Полацкам, знамениты цуд святого Казіміра, калі ён быў абраны патронам і пакравіцелем нашай зямлі. І затым у 19 стагоддзі, калі тут ужо была царская Расія, і калі закрывалі касцёлы, у першую чаргу закрывалі касцёлы і перайменоўвалі святого Казіміра. Нават касцёл святого Казіміра ў Вільні быў закрыты і перароблены ў цэркву з іншым імем, каб толькі сцерці нейкім чынам імя святого Казіміра, каб культ святого Казіміра не распаўсюджваўся. Таксама было і з культам усіх святых каталіцкіх, асабліва ў 19 стагоддзі, і культ нашага айца Фабіяна быў прыніжаны, і нават цела яго было схаванае, каб толькі паказаць, што гэта веравызнанне наша каталіцкае, не то што нікчэмнае, але незначнае, бо яно не падтрымлівалася, бо яно шмат пераследавалася у тыя часы канца 19 стагоддзя да пачатку 20-го, калі ўжо так пасля аб'яўлення свабоды веравызнаннем у 1905 годзе як бы убачыў свет, як на гэтых землях вера каталіцкая выбухнула будаўніцтвам шматлікіх касцёлаў, асабліва з чырвонай цэглы. Гэтыя касцёлы былі будаваны амаль у кожным горадзе, дзе былі калісьці зачыненыя касцёлы. Побач з тымі зачыненымі, пераробленымі на цэркву, будаваліся новыя касцёлы. Таксама ў Стоўбцах ёсць сведчанне, што быў пабудаваны, але дзе, што, як, неяк ёсць напісана, што так, вернікі ці спрабавалі, ці нават пабудавалі, не было, мы не ведаем нават, дзе ён, што быў, але ёсць дакументы, факты, што такая сітуацыя была. Поэтому просім яго, каб святы Казімір бараніў нашу веру, хрысціянскую, каталіцкую, веру апостолаў, веру, якой Езус Христос паблагаславіў, і нехай заўсёды, кожную хвіліну наш вялікі заступнік святы абараняе нас, нашыя сем'і, нашу моладзь, асабліва ў сённяшні час. Нехай нам Бог благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца Усемагутнага,
Про заступництво святого Казимира просим Бога за весь костел. Молимся за всіх християнов, как сирот разностайных занятков, штодзенного життя и не умели занести час для Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святоров, как подобно Христу и не умели злучать у любови парафиальные супольности. Тебе просим. Молимся за молодь Беларуси, как умацованная духом Евангелия, и она отдана служила своей чине и не боялась пойти за голосом Христа. Тебе просим. Молимся об святарских и монашеских покликаннях, как усё больше молодых людей становилось радостными свидками Бога. Тебе просим. Просим Божьего благословения, опеки Панны Марии, отца Фабияна и святого Казимира, для Татьяны Тересы, просим выздоровления для ее, Духа Святого для лекаров. Тебе просим. Божої ласки, опеки Панни Марії, святого Казимира, здоров'я для Евгена з нагоди дня народження. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божої ласки і опеки святого Казимира для Ігора з нагоди дня його народження. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим так само Бога Всемогутного за всіх ахвірадавців наших про заступництво святого Казимира. Нехай Пан Бог благословляє їх, нехай Пан стереже їх, і нехай дасть нам великое благословение, как мы могли хоть частково обновить хоть частки того костела, першосного костела святого Казимира, як знак віри наших дядов-прадедов, якую, може, колись не заховали, коли дали можливість розбурити гэты костел. Але зараз хочем когось так, трохи експіація такая, как Пан Бог прийняв гэтую великую ахвяру ось ад нас у гэтым адбудове гэтага касцёла, адбудове часткі гэтага касцёла. Тебе просим. Про заступніцтва святого Казимира молимся за палітикаў сённяшняга свету. Нехай святы Казимир адкрые Божьи ласки для іх, выпросить Духа Святого, особливо тим політикам, от кого залежить спинення війни, особливо війни в Україні, у наших сусідів. Нехай Божа ласка, нехай святий Казимир, який так само з'являється опікуном тої країни, дасть сили, дасть моці, зрозуміння, як учинити супокой. Тебе просим. Так само про заступництво Великого Святого молюся за всіх людей несправедливо осуджених, покараних, за покривджених несправедливо. Нехай Христос Пан дасть їм сили, моцу витривати эту несправедливость, застатися вірними життю Богу, але так само, як ось направилася як найхудшей этой несправедливость. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутних, каб мы ніколи не упадали у розпач і моцно тривали у віри. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, прими наши молитвы, учини, каб мы, умацованные прикладом и заступництвом святого Казимира, розумом и сердцем были верны Тебе у нашей штуденном житті. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. Полная величина роства, ахвяра сполучая Христа, ноги плоды, что земля дала, хлебом анёла становятся. Белый хлеб в руках святарских, Ты прими наш добрый Отче, наб'ю став Христовим тілом,
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дари, які ми Тобі складаємо, і розпали у нас огонь любові, який горел у серці святого Казиміра під час гэтої ахвяри, праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим. У гору серці. Возносим и Тобою. Подякуєм Пану Богу нашому. Годного да и справедливого. За правди годно гэта і справедліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых заўсёды адорваеш свой касцёл новаю моцаю і даеш нам доказы сваей любові. Прыклад святых заахвочвае нас, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўнаты збаўлення. Таму з анёламі, з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы: Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справедліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш, асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечары ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, і чакаючы ад другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну
с выбранниками Твоими найперз Наисвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром, нашим небесным заступником, и благословленным отцом нашим Фабияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у вере и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юсефом, с усіми біскупами и всім духовенством, и всім народом Тобою откупленным. Будь милостива до просьба у гэтай сям'і, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто у ласці Твоей дышов з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть к образом зими завсюди радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, раз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, ося пашана и хвала празу все веки вечные. Аминь. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися во имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Баранко Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Шчаслівыя тыя слугі, якія будуць чуваць, калі прыйдзе гаспадар. І ён пасадзіць іх да стала і, падышоўшы, будзе служыць ім. Радивная хвала, могутность добрыня, ладара, что створил всю свет, принизивший себе, он стался для всех нас, такий малый, як костный хлеб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому до серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому до серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто на всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди,
Помолимся. Добрый Боже, Ты умацаваў нас евхаристичним хлебом, ученикам мы, керуючися прикладом святого Казимира, з радостним серцем ішли шляхом Твоїх наказів, праз Христа Пана нашого. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекла сатану, чих злих духов, які на згубу душа уснують по свете. Амен. Сегодня для нашей парафии есть отпуск, поэтому мы сделаем так. Зараз выставленный святейший сакрамент, помолимся летания и молитвы до святого Казимира. Поблагословлю всех, проспеваем Тебе, Боже, и будет уцелование на закончение реликвии святого Казимира. Пан с вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Будь за все. Найсвятіша, гостия, веди нас до небесных прав. Ты, Боже, смотри нас ворожия, успомоложи нас, дай силу нам, Отцы Тройцы, Бог святый, Тебе хвала на все веки. Коли закончится наш шлях земли, благодарство свое прими. Аминь. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Отче з неба Боже, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица один и Божа, Святая Мария, Святый Казимир, лилиец цнотливости, палаючая походня в Доме Божьем, опекуни Беларуси, Литвы и Польши, узор для володаров этого свету, люстра справедливости, лекар ослабелых, приклад терпливости, той, хто не зважав на власний королівський стан, ушанувальник Бога, послідовник Христа, вірний слуга Марії, утешальник засмучених, той, хто приносить оздоровлення хворим, допомога канаючих, криниця добрині, распаўсюджвальник святой веры, Отец убогих и сиротов, юнак беззаганный, приклад покоры и доброзычливости, радости, хвала вильни, баранку Божий, ки береш на себе грехи свету, даруй нам, Пань, баранку Божий, ки береш на себе грехи свету, баранку Божий, ки береш на себе грехи свету, молися за нас, святый Казимир, Обсталище мы гордо
Молимся, Боже, Ты одарил святого Казимира Королевича, який жив при королевскім дворі, і був подвергнутий спокусам святою ласкою життя у святості. Просим Тебе, как праз Його заступництва мы навчилися одрывать наше серце от часових радостей і імкнулися до вечних праз Христа Пана нашого. Святий Казимир, Ты был народжений в королевской сім'ї, але одрокся от розкоші і светских забав, проводячи життя в надзвичайної чистості і аскезі, чим заслужив славу святого. Будь для нас утешенням і допомогою во усіх наших потребах. І випроси ласку заховання чистості душі і тіла, как мы остерегались всякого греху и заслужили на удел у хвале небесной. Раз Христа, Пана нашего. Амин. Тебе, Боже, прославляем. Тебе, Бога, прославляем, Тебе, Пане, хвала вечна. Небо и земля спевает, Тебе лучше века вечный, Тебе, Боже, все анёлы, с ими моцы и небесы, херувимы, серафимы, им хвалы отвечны взносят. Святый, святый над святыми, Бог могутный и ласкавый, над землей и небом слыни, необсяжность Твою и славы, и апостолы и учни, хор пророков полных хвалы, зими мучеников лучность отдают Тебе пошану, усугучным хоре льется по усю земли навколо. Тебе хвала з наших серцев, спів святих Твоего костела, Сыном с Духом сутешения, величается промнистой, прославляй все створение, молода хвалы Ты, Христе, просвяки учить неспынно, спил, что славить Твои справы, а не от усих провинов, заховать нас путь ласкавый, а вже выбавить свет целый, про свои святые раны, Сына Отца с предвечный тело, Ты принял во лоне Паны, зруйновал Ты брамы смерти, на крыше ее вырвал жало, вовлял всех, кто в Тебе верит, радость вечная засяла, праворучайся у славе, трон Твой збавца наш родины, придет снова долю яви, обсудить людские чины, грешным Ты не дай загинуть, будь нам збавцем не судьёю, и обмый нас от провинов,
на слав Твоїх подданих, шляхом на святі безвечних, у небесный Иерусалим. Царь молодар отвечный, мы штоденно прославляем, не покиша своего люду, Божа без Твоей опеки, малу веру бить не буду, а соромленный навеки. Малу веру бить не буду, а соромленный навеки. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, каб мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, и живейший владариш на веки вечные. Аминь. Хай буде Бог прославлений, хай славиться ім'я Його святое, хай буде прославлений Ісус Христос, заправний Бог і чоловік заправний, хай буде усвялічено ім'я Христова, хай буде прославлено найсвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде усвялічений Ісус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославлений Дух Святий Утешитель, хай буде вшанована найсвятейшая Панна Мария, хай буде вшанована я есть святое и беззаконное зачатие, хай буде вшанована полное хвалення ей у небо взятие, хай буде вшанована ім'я Марії Панни і Маті, хай буде вшанований святий Юзеф, я є пречистий обранник, хай славиться Богу своїх аньола і всіх святих. Аминь. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, всеми нами
Ты прославляешь жыццёвы шлях выбранных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраменты. А дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Амин. Няхай будзе праславлён найсвяцейшы сакрамен, цяпер і заўсёды. Так я... Нет, я третий. Так, я еще подсматривала. На четвертую